Tlo thoma ka wena bafanane. Makoko le kgopela le batamelo femele. Tamela. Okay. Lebella makoko. Makoko. Ngwana le na pio. Yes. Ke le ka tsaya ke se feka ka bana ka mara ga gae ke le ka tsaya ditšhomi tsa ka di bja pele ka tsaya batswedi ba ka ka ba bja morago ke be ke ipotse gore strateng go monate mara empa fela ke le moe strateng ga go monate ke be ke tsaya tšhelete ya motswadi ya ka e bereketseng bino ba reka ka yone dio ko baša ke be ke na le nthate batswedi ba mara go ya le ke le moe gola nthate ke ga fa le kgonne ntse ya lantlisa mo identical report gore ke tlo kgone go tšhentse ande ke tšhentšetse bile ke pompa ga yaka moya ke hema ka waka mara empa fela go thana moya ko sa mona me ke le mo go ile go stiretse batswadi ke lo jiwa ke manong I forgive myself for all things that I have done go ke rata o lo mpile pe merwala gagwe then wa tsamaya. Okay, so makoko ga nnyane fela so go ya ka mokgwa o mmonang ka gone o mmona bjale e sa le ngwana o e leng gore mo fetša go balega peleng kapa o bona diphetogo mo go yena. Gore ke bona diphetogo. Yeah. Ke go bona o šala fela go fela se ke mo ka mpone ke bona ka temisa mara ona ga nna bona diphetogo. So be re kgopela gore a fiwe monyetla le mo thege ka tsela tsotlhe le se ke la mo felela pelo ya le netefatse gore ka nako ga bolela le na le mofeng tsebe mafelong o tlo wa tseba gore di baba gore ba ileng gore ga ba right a ka se tlhola tsamaile le bona be re sa nyake go lefa yena ebile ba ikemišeditše go senya go boela morago gae e fela ka baka la seemo re feleleditše re itse ra no o ka ona feletse le motšhera ke mama o tshwana le ba bangwe batho re tswalle a yo ja Christmas a e tlhokomele ge ile gore go na le ntho le sa ikwešišeng dinomoro tša re na le tsone le tla re le tšetša tsone. Okay, the next part ke family e feng kotsi ba feng ba bangwe ba batamelang ba bokale ba no batamela ke re se o tlhalo ona tlhale ya pele. Okay. Hlala ithuba nandronge lakho-ke tshele-ke sisi kala ungaqali phasi buhlali kanti qaleleni phasi singumama kusesakhe. Yes. Ubihlali wayenza okhunye ongese right niyazi inomboro zethu zikupeni uyasazi vele uyaza ngisho ukuthi sikuthola njani ngeke usazenza ngisho lezi zinto zenza uyasithembisa ngisho uyokuhlala stela ngisho uclean ungathi ngoba nje ukhululekile udlela uChristmas ekhaya bese ugijima ngisho uyabona ukuthi ugqokeni ubuya ku discipline ngisho ngamanye amagama ke nje sesizokubona ngawo ukuthi rehe uchintshile nazo ya akathatha imithwalo yakhe family ya Witbank ke Tereki. Okay. 2. Kulmala phezulu Tereki. Niyathembisa ukuthi niyokuyeka ukubhema
niyokuyeka ukuhamba nabangani. Abangani ningahamba nabo. But kuphuma la enhlizweni ukuthi nina nizimisele ukwenzani. And angifuni ukubuya mina futhi la. Simanga uyangazi. Ngikuthembe. Akukho engakwenzeli kona. Yini ongakutholi? Khuluma nami, yekela ukuba nezimfihlo. DJ, yekelani ukuba nezimfihlo. Yikuphi esingakwenzela esinganenzeli kona? Yikuphi engakutholi? Why nibe nezimfihlo? Why nibhema? Ukubhema nokuphuza kwabantu abadala. Mina ngaqala ukuphuza ngina 24 years. I-firstborn uSimanga amthola ngina 26. Nina ningaka lezinto enizenzayo nisithatha kuphi? Masibuyela nani ekhaya, angifuni ukunilandela emuva. Naniphuma igate niyazikhuza nina. Angisho nakwazi benikuzelela. Angifuni ukuphinde yami imali iphume. La anibuyi. Lokhu enikufundela kuhleli la. Sezwana. Yeka lihlupha uthabile wena. Akasiwumngani wakho. Uyagcina namhlanje. uDerrick lo kakhulumayo kungena la. Uyangazi angikwazi ukukhuluma. Ngiyagcina ukukhuluma la. Ngifuna izenzo zakho zishowe. Angiphindi ngikukhuze. Uzozikhuza wena. Labo lokho banifundise kona la. Lezikipa lezi zihlale zila. Nisigcoke nasemakhaya. Awusigcoka ukhumbule ukuthi bengikuphi bengiyoyenza. Sezwana. Yabo. Abakhakhe mama ngiyazi. Give them hug. Chinchani Simanga. Sabonga bathatha imithwalo yabo. Bathatha imithwalo yenu. Right. Support that imithwalo. Amera tangso kan. Oh, shechi bakay. Filmele phezulu bafana ngisho. Nani? Ngizongenza ngizotshintsha. Imisi ukuthi ngizotshintsha. Ngisabini nabangani. Sengihlezi mama emthethweni. Ngisabeka kwangaphambili kulungile. Isifiso sami ukuthi nami ngiphumelele nami ngiphunukele esitolo ngisithengele into ngabheki iprice. Manje alendlela ngichuba ngayo ukuthi ngibhizi ngimamela abangani ukuthi ngizokwenza lokho. Mara mangamamela abazali. Ngizokwenza lokho. Mina ngikuxolele mfana wami. And uyazi ukuthi kwakudala bengihlale ngikutshela ngabangani.
tshela ukuthi phuma kulaba ngani bakho ngithi uyabazi labo bunawo manje thathe into ekutshela yona ungayenzi lento engikutshelayo ngikuba ukuthi kuhambe esikolweni uyazi always spend imali eningi ngithi uyazi ukuthi ufunde tawu imali engispenda uyabona ukuthi inenga kangakanani and ngikwenzela yonke into ayikho into orukondo engishothisa ngayo ngikwenzela yonke into and engizoyibonga ngiba ukuthi ubuyele esikolweni ufunde uziphathe kahle uphume ebanganini uyekele futhi nokucomplete nomomo ukuthi nawe izinto ukuthi umomo wayini uthepiso wayini la uthepiso omncane nomomo umdala nako wakwazi ukuthi uzwakala wena kubana ubheka impilo yakho straight ukuthi uyakho ngiyakuthanda yikho into engakwenzeliyo and ngigcina sengikubetha ngingafuni nangikuyekela awusabi right uhambe ebusuku uyobuya ekuseni ubuye ufoke weca amadrada weca yonke izinto uthatha into zethu singazithuki okunye okay ngeke kubambela amathuba uyakwazi wena ukwenza but if uthi uyacolisa uzokubuya ube right mina anginankinga sengicale wena course number 1 laba thi kunesikolo bengafuni ukuthi kuze kufike ukuthi ngithathe ngikulethe January la ngizokuthatha June ngikuthatha ngoDecember but if wena uzokwenza ukuthi lowo ngikwenza sengikhulumile nabo bonke abomngane bakho ile nto engizoyenza ngilethe ngoba mina ngifuna ukuthi wena ube right if ungithembisa akunankinga banganini uyeke le ndaba siphathe kahle kuphela nje ayikho into ehlula ayikho into ezingiphatha uculisa bombreza ngenzizwa arabuhlungu ngenzizwa noculisa mama yakathatha umthwalo yakho